بصبر دگرن وکه باورمند دوی نهیلن کو کسین کو زانبونه به اصرار مزگینی را دکن ده دل مدا گومانا چه بکن. دوی بشه نامایا لعبرانیین را نفیسکار بحثا مزگین بونه و مزگین بونه ده مسیح دا دکن کو ام دکارن ده پیوین کو پولو شاندیان جه سالاکیین را نفیسکار خورد بکن. خابات به اوینی خابات کو جه باوریه ته بهن فرحی کو جه هیویه ته خاباتا کو جه حسکرنه ته و اف تنه جرباندنه لی ارمانجا کو روناکرنه راست به شخصیت عیسی مسیحن و از تنه نکارم عیسی مسیح نشان بدم لی دوی به تکیلیا ما به هف باورمندن را چه ببه. میناک گاوا پولوس دنامایا خواد لسر و مجارد نفیسینه فرما پجراندیه بکارتینن. جبركو تكلية خاية باورمندا كدا باورية صبر هيفي وكدا أفينة نشان بددن. لفر نفيسكار إبرانيين ده باورمنديين دا نجهشتيرا ده نفيسينه كاد فكرة بياما مزجينية رادكة فرناية باندورا بون ببينن كو نفيسكار ده إبرانيين دا ده و بيستو شاشان دا هشياريا جرينك بيشكش دكا جبركو اگر باجارتين گناه بکن پشتی کو زانبن راستیه به دست خست و پیوا زانین لور ده یونانی دا نای و تای زانین حسان لی زانین راستیه پشتی گوره که جه گناهان نامینه بله قبول کرن داویه راستکه کو خیرتا آگر ای کو دمشه بخوینن لورا لور باورمندن جه باندورا ناینیه یکو دکاره وان کنترول بکه وان جرا درخینه هشیاریا دکه و اف ما ودگرین بشا ششان دا ابرانیین 6 لور روژا پنجمین چاردکن دبینن کو او تکوشینه به نامای نو کرن جبركو ين كو چاركه هاتنه روني كرن و نب بيجه كو بوير دودويامين لي او روناهيه بو او براستيه زاني بو او همو جهوين كو آمده بون نتنيه كو جه اورشليمه بو جهوين بون او ابرانيين لبله جهوين یونانی ین دیندار این کو سرناس ابرانیین امپراتوری رومیه هاتبون لأورشلیم هر سال هجماره که مزن جمروبان دجوین کو پنتوسک پیروز بکن لبله همو اندام جوین جه هبون ین کو همو یان دخازه را کرن و راستی را دکن جبلی یکو شوال بو او جپالوس او اندام جواتی گشتی بون بر ندن دکن کو وان دریای و ازمانی تام کرن او لور تی و تایا کو وان ایسا بخا دیتن بوی را کرن و دیتن کا کرامتان دکن او هون پروا کرنا روح پیروز وکا کو وان زمان ارینی دیتن و بی باهوز بهستن کو کار روح پیروز نشان داده و عیسی بخال سر لیدانا بویره کو زنانن او کو دره ته و بکووا دچه گوت لی دنگی وید بهیسن او دروژا پنجان دا چه هاد سری وان او کار روح پیروز بو یا کو دوان دید و وان پیوان خوده یا پنج و هزا سدما پشروژا تام کر جبر ویا که وان بطرس و یوحنا گاوا کو وان کرامتان دکرن دیتن جبر ویا که دما کو امر دخواستن کو کتن وان قد پرسیف ندا پیاما مزگینیه لیوان او راکر و سدم جی اوه کو او وسا کو کره خوده خاش دکن و روسان دکن نفیسکار ابرانیین لسر پروردهیا پشتراست دکه کو او دبن باندورا ربانی جهدانا ین کو هونجی همبر دیری مسیح لبر خاددن
و gava Polos li her bajarî mezin ên ku em diçûn hêştibûn cihostan hebûn û careke di Polos dan ber keviran. Ji ber zilam qasî welat bi welat diçûn. Heça kerametên ku Polos li lîstiyan kir, dema ku Felîç Zekî diyara xwe sax kir, ew keramet jî hatin rakirin. Piştî vêyekê nivîskar İbraniyîn behsa têgihiyê dikin. Ji bo ku têgihiştina axaftina li ser zilam di İbraniyî da 10 da tê gotin ku ayeta 32 da dest pê kir. Em zanibin ku kes bawer dike di sala 49 da Qeyser Codosa tevgereke antîkî dimezrand û jiha ber çawa nîçarman ku di ronahiyê derkeve. Çine bawermend bûn. Lê li vir ew bawermend negihatiye yê ku di bandora mamosteyên derewî da hebûn dipeyive. Ew van peyvan di İbraniyî 10 da bi ayeta 32 da dest pê dike, dibêje di rojan berê bibînin bîra xwe ku piştî ku ew ronî kir an jî Mesîh qebûl kir wê têkoşînê gelek caran kişand. Ji aliyekê ve bi Qeyser cudahî bi rewsandkirin û zehmetiyê de xwe navdarin. Ji hêlekê ve hûn bibin şikûrkirin. Wan ên ku xizmet ji hevalên wê bi wan re bihêvî rengî û mijûlê bûn. Ji ber ku wê jî bi gazinciyên min re dişewitan. Talan peyvan xwe bi şahîd qebûl kir çimkî hewcedariya we bi sebrê heye. Da ku eger hûn daxwaziya Xwedê bikin, hûn sozê bistînin. Li vir em nabêjin ku hûn xelasiya xwe winda bikin, lê em ji we re dibêjin bila kes we ji we re dernexîne. Li baweriya ku bisekinin ku İsa Mesîh e û delîlên me hene ku hewaldiya ku çîrok Atîlos û Pirasîk ya di karên şahindîniyê de dewheşt yek di du da zilam cihûyan. Bawermend û nebawermendan kiriye û got. Piştî vêyekê Polos ji Antiya derket û heta ku Korintî cihûya di navê Alatîk û di nav Pontîs ku di Alatîk da hatibû pirsgirêkek jinê wî dît. Ji ber ku Kolosya emir ketibû û hemû cihûyan û jina kevin da Romya ji vir yek jî hatibû ba wan. Akîl û pirseke li vir zilamê Romyê derketin. Wan bawermend li Korintî ji ber xizmeta Polos şand qebûl kir. Paşê nemeşiyan Efse û paşê vegeriyan Romyê. Aşkere yê ku wan mala xwe winda nekir ji ber ku gelek caran mala xwe da dibin çarçabûyê xizmetkirinê da negihîştibû. Gava ku Polos ji Romyarê mînayek nivîsan, ew vegeriyan Romyê û derê li mala wan diciviyan. Çêrokek heye ku di nav beşê da me re diyar dike ku nivîskarê İbraniyîn behs çi dikin. Polos wan hişyar dike lê ew wan dilşaş dike ku ew negihîne persîfek ji bo fikirîn û spandinê. Her çend çarçoveya danûstandinê ya li vir em peyama ji İbraniyîn re li girîngiya ji cudahiyê em çawa dikarin îşev prensîpê sebir û benfehrehiyê di jiyana xwe da biçînin bibînin. Em îşev di civakên xwe de dibînin ku gelek kesên hewel didin ku maye biçûk bikin. Nirxên İncîlê ev yek dikare me fêm bike û nivîskarê İbraniyîn çi dibêje. Di heman demê de heke em li ser bandora civakî û heman meylên da ku xwe bi baweriya yên mizgîniyê parve dikin, an jî dipirsin bifikirin. û eger em vegerin ser bin çandiniyê rojiyê da bibînin ku nirx di serî da li ser 10 fermanan hatiye damezrandin.
Divan şeşên û heftan salî da dawiyê da qewimî di çend civakên me da guharîn mezin heye. Her çend ew bawermend in. Ew dîsa ji bedenê pirseke û nerxên İncîlê ne. Lê bala xwe ji hemû xiristiyan deredorê me da Romiya de guhertîne çêbû. Lê wekî dê û bav bijîn û nirxên İncîlê ji zarokên xwe re hîn bikin ji ber ku bi gelek modêlan din hîn hewil. Didin ku wan jî nirxên İncîlê dûr bixin. Divê em rastedariyê bin û tiştê ku em hîn dikin bijîn. û weke xizmetkar gelek em hînkirinê prensîpê Kitaba Pîroz da xemsar nebin. An jî ditirsin ku em yek ji mafê perwerdehiya Kitaba Pîroz heye bêza bikin. Divê rastiya bibêjin û rastiya bihêzkirinê ragihandin. Lê divê em rastiya bibêjin. Li deredora me bawermend hene ku ji bo ku bibin heval. Lê gunehên wan di jiyana wan da hene. Mîna ku têkiliya wan di dervayê zeweciyê da hene. û nebînin ku piştgirêkeke heye. Pêdiviyê ku bi wan re rastî, bi hemî hezkirin û hêşîkî re rûbirû bibin. Ji bo vê yekê bila em bi prensîpê bibînin bîra xwe ku wekî bawermend û hewcedariyê bijîn. Em ê nebin ku zanîbûn lê esrar mizgîniyê radikin ji ber ku dilê me goman tê jî dikin.